Pag-ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo nga inabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipairay aw kan mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag manan nga oras yu amin papagayam. Sabali manan apakasaritaan ti intay itampok dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Daytoy ket naadaw iti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Sally ana ibasa iti programa tayo harana. May papanday to'y iti asawa na nga agkarasubli ijay barangay health station tapno agpabipi. Wano agpa-check, iti blood pressure na. Ngam ti saludsod, talaga kadi nga agpabipi ti gagara na, wano ti balo a midwife. Papagayam, intay warwaren dagiti paspasamak iti surat ni pagayam Sally. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Kumusta nga tirik namdo na ataw lakay? Ay, maulawak nga raw, Sally bakit? Nagtumar ka kadi iti maintenance mo para iti high blood mo. Wain, nalpasan ni tay. Apay ngay amaululaw ka kat nagtumar ka mo't gayam iti agas mo. Jak manamaw. Urang akla siguro iti inana. Ado nga min tinaramid ko idikalman bakit? Agina na kapay nga raw. Rumwar ka kade bakit? Wuna! Indak makitsinda. Agawid ka kadyada, gaus. Ewan, agawid ak matladagos at agluto ak pa iti pangaldawan tayaw. Nakapalingki ka ka din, nena kaanakan. Saan pa'y, Auntie Sally? Ado pa'y tinas ka nagatangak. Si Kangay? Ay, nakapalingki akon kaanakan. Okay lang kadikan ka no umuna akon nga gawin. Madanaganak ngamin ka ni uncle mo ado nataw. Kimaron sa mo ti high blood na. Amangan mo't no naliwayan na tinagtumar iti maintenance na, Auntie. Kunana mo't nagtumar. Ay, ngamdya ka mo Amangan mo't nululbudan na kalaang, Auntie. Ay addan kan kwa na day takaanakan. Lakay mo tan, amo na ti husto, kan saan. Malangar, Auntie, umuna kan nga gawin. Sumaruno akto into madamdama. O sige, agan anad kayo uwan ka anakan. Oray si ka, agan anad ka mo't wan. Ada ako, donato lakay. Kumusta ngay? Na. Ayan dan ngay. Jak mat makita ni Donato iti sufa nagidan na itay. Sino ti sapsapulam, nanang? Sa dino, ti ayan ni tatang mo, Jeric anak. Jak mo ten makita diti balay. Napanidya barangay klinik, nanang. Klinik! Mapan ka no agpabipi. Itay ka di pa'y anapan? Asino ti kadwa na anapan iti klinik? Iso na lang, nanang. Anya? Nay, apay akasta ti reaksyon niyo, nanang. Apay mo't pinalubos am amapan nga agmaymaysa. Kasanon ngay no natali mo daw iti dalan, adi pa'y nakadanon iti klinik. Agtugaw ka sir. Ay, agyaman ma'am.
Anya ti ipa-check up mo, sir. Ay, kwa ma'am. Imayak ta agpabipi ako ma'am. Adda ngamin high blood kaw. Anya nga min ang tinagan niyo, sir? Dunato, ma'am. Dunato, tinagan kaw. Okay. Kasla itala nga nakita ka dito'y klinik, ma'am. Wan, kamumay ko laang idi Lunes. Oh, apay ngay, sir. Agkalkalingutan kayo matan? Ha? Ay, napudot ngamin, ma'am. Kasta? Sige. Ag-relax ka nga ro dun, sir. Taalaan tayo ti blood pressure yo. Di kay madanagan, ta sa anak mo't amang mangan iti tao. Tani, agkalkalingutan ka matan. Normal ti blood pressure mo, sir. Ay, ulitin man, ma'am. Amang ano nagkamali ka? Namitlo nga inulit ko. Kat isulat tamat, sir. Kwa. Nalpasin dito'y kanigay, nalpas dito'y kanawan. Mabalin ka di, ma-blood pressure ti lupaw. Ha? Ay, angaw ko lang ka di. Mabalin ka di, may sapay, ma'am. Anya nga iti amutayaw. Ni Sir Matt. Ado pa iti pasyente dito'y klinik anas ka na maalaan iti blood pressure. Wen nga rod, pari Donato. Itay pa yan, nakapila kami ditoy. Ay, mo nagpaiso ang Donato. Ay, maminsan laeng, paririkaw. Kaya't kulang, miti makasiguradaw. Alan, Madam Minda. Maminsan pa'y. Numalpas, agawid akaw. Dagulit kayo at talaga niya, sir. Ay, sana ka pumanaw. Aging di mo ulitin ti blood pressure kaw. Sige. Ag-relax ka nga rod, taulitan ta nga alaan ti blood pressure mo. Last day to yan, sir. Nagpa-blood pressure ka laang dita klinik ngam nakabaybayag ka Donataw. Ay, ado kami nga minapasinti ba kahit? Kahit apay nga rot akas taunay ti isam maw. Apay anak kay isam ka nagawid ko na. Kwa. Nakaisa maklaan. Ta nalagip ko ti nakakatkatawa nga inistorya ni Pari Rico ide klinik itay. Anyo na ita nga inistoryana? Ay sos. Kaslamat talimu daw akbakay. Nay apay. Anya nga iti mapaspasamak kan ka. Ay, iyalanak man iti danam. Agtugaw ka pa'y nga rod, dayalaan ka iti danom nga inumam. Sa dinumanan tinapanan ni tatang mo? Diya ka mo, ananang. Nakitak mat arimwar itay. Di mo sinaludsod no sa dino ti papanan na. Kunak man no nagpakada-kada kayo, nanang. Na yun, Jeric. Amumat nga ada high blood ni tatang mo. Kasano nga rod, no matali mo daw di tadalan. Katawan makakita kan kwa na. Saan mat siguro, nanang? Amang ano at dalaang tinapanan na. Agawid tumot lang day jay. Nag-OA kayo matan. Ay sana mabalinti kasta. Sa dino ti ayan ti payong kaw. Sa dino ti papanan nyo, nanang? Ay sa pulak ni tatang mo Ang mga noan niya ti mapasamak kan kwa na. Donato! Sa dino aya tinapnapanam! Ay, si Kamot Gayam, Marisalay. Rikaw, ang mga no nakitam ni Donataw.
Ni Pari Donato, kunam, maray. Ribuar nga main, kat saan ang nagpakada. Ay madalagan akin ko na. Ket no day clinic ni Donato. Ah, kasta ay ah. Wain. Amang ano paawi din dayjay. Kita'y pa ngamin ang nakita kay Jay Clinic. Ay, tilo ko. Di kakit di agyaman. Nagagat ni Pari Donato ang mapa ni Jay Clinic. At least, mamonitor ti blood pressure na. Wan ba't kit di ah. Inton sumaronaw, agpakada kamot ano adda papanam. Saan ka nga aso tapno rumuar kan agawid ka no kaano laeng akayat mau. Ay, kwa. Pasensya kan bakit? Busy ka nga minitay. Jak kayat ama isturbo ka. Ay basta, inton maminsan agpakada ka. Wen ka de. Di kan agungat bakit? Ay maminsan pa nga aramidem ti kasta. Jakon amaw Donato. Saanin na maulit bakit? Promise! Sigurado mong laeng, tano saan ay makaraman ka talaga kanyak. Siyak pa'y laang ti bamban no ga mamang sapsapol kan ka. Ay, si Kamay. Jakmat nga minimbaga sa pulan na. Di nakpilosopuan na kasta tanapudot pa'y laang ti ulok kan ka. Nakapulos ka mat. Ay, kwa. Mapanak ijay klinik ita. Anyaman ang ti arabidam ijay. Schedule ti BP kita bakit? Agpabipi ka lang, masapol pa'y akasta ti kawus mo. Sa maysa, nagpabipi ka mo't itay agsapa. Ay, kat agpa-BP akmanin Tapno mamonitor ko ti presyon ti darak. Narigat nung umato manayin. Sapay nagsidak iti karni itay. No kasta nga rod, agrubwat kan, tapno sikati mo na nga asikaswan da ijay klinik. Mabit lang. Agsarmingak pa'y bakit? Si kakit di ba't? Naa. Agkapita pa'y paririkaw. Ay na. Agyaman na, Pari Donato. Anya ti gagaram para? Awan, pare. Kaya't kulang ti maki-istambay dito'y balayaw. Awan nga minararamida kiti balay. Ay, wen gayam. Nagpabipi kan paririkaw. Ay saan pa'y nga rod, Pari Donato? Kaya't mau, tamapantayin ton madamdamay day klinik. Kaslanapan ka mo di jay klinik iti alas 12, Pari Donato. Wayne, nga may di pa alas 12 day. Mapanak tumananayin ton madamdama. Naa. Inuras sa matan nga agpabipi ka iti balo a midwife tayo. Shhh! Tangiwat ma, paririkaw. Mga no adda makangagkan ka. Wan kayam. Adaitid ko kan ka, paririkaw. Awataw. Nay, tagiti agas mo matday ta nagkapoy jay klinik. Wan paray, itid kun kan ka. Kukwamaw. Anya nga iti tumaram no itid mo amin kanyak ti agas mo, paray. Sa kung di makamaw, paririkaw. Diskarte lang ti kasapulan, paray. Si kamot manan Donato. Ay, kwa. Agpabipiak manayin, ma'am. Kat no nagpabipi kan itay agsapa kan alas 12. Ay, pang malimot da ito ma'am. Anya? Kan dumawatak mo't lang iti agas, ma'am. Ado mo't ya inted ko kan ka, di napalabas nga aldaw. Makabulan a maintenance mo dayjay. Ay, kwa ngamin, ma'am. Kastoy nay.
Jak amo no sa dino tinangikarga kiti agas ng intadyo kanyak. Jak meten malagip no sa dino tinangidulinat. Sige, ikan ka. Yam kitaam tama nga no mapukaw manan. Ay, uwan, ma'am. Ket, agyaman unay. Aguray ka. Apay akas ti panangkitam kanyak. Nagpintas ka ngamin, ma'am. Anya? Ay, pudno ti bagbagak, ma'am. Isu nga ron nga oray medyo adayo ti klinik, ije balay kat ano saklat at yu umay. Maray, lumabasak dito'y parangan yaw. Mabiit laang, Rico. Apay ka di, Maray. Apay adi mo kadwa ti asawa. Nakita ka nagkuyog kayo itay. Ay, nagbate ni Pari Donato ijay klinik, Maray. Anya? Iti anya kumaagapaw. Ay, panagkunag at naskan nga ipagod mo ti asawa, Maray. Anya ti kayat mo asawan. Naadik samet tayo ni Pari Donato iti aprostibalo a midwife. Aprostibalo a midwife. Ay, saludsudam to iti asawa, Maray. Sige, agpatuloy ako tapno saan ka mataktak, Maray. Adakaon salay bakay. Apay gayta ka laang. Napanak nagpabipi Apay, mano nga oras ti BP aya? Kwa. Adu kami pasyente nagpila. Ay di nakululbudan. Tay-tay pa asimangpat ni Pari Rico. Ngimsi ka, uray la marabyan ka. Agpudno ka man kanyak dunataw. Adda ka di daduma makagapo no apay akay kayat mo ti mapmapan ni J. Clinic. Ay awan bakit? Anya kumangay ti daduma makagapaw. Agpudno ka kunak. Pudno ti bagbagak bakit? Kaya't ko lang monitor ti presyon ti darak. Iso 3 times a day mapana ki J. Clinic. Narigat mo't nukelat ang umato ti presyon ti darak. Mga nukelat maatakyak. Anya ti masapulyo, anti? Adda ko manapatag asaludsodag kan ka, nena kaanakan. Anya ti saludsodan nyo, anti? Sino jay baro a midwife ijay clinic? Jak ammo anasukatan gaya mo ti midwife. Idi pa ila napalabas sa bulan, anti. Minda tinagan ti baro a midwife tayo ita. Tidama ko kat balo. Ay ngam, saan matamadlaw a balo? Kas Latin ager lat tatilangan, anti. Ay wan anti, aguri kayo, apay ka di asal saludsoden nyo. Kanayon dak ngamin nga angawan dagiti kakaruba. Ipagod ko kano ni uncle mo, tanaadik iti aprostibalo a midwife kaanakan. Anya? Pudno matgayam anapintas ti balo a midwife may. Iso matlagayam akanayon nga umay ti asawak dito'y klinik. Da kayo ngay mat ma'am, ada ka di masapulyaw. Nainbag nga agsapam, ma'am Minda. Sali tinagan ko, ma'am. Imayak, tada ko makayat ko, akidawan kan ka. Anya dayta, ma'am Sali. Mabalin ka day asuruan nak no kasano ti ag blood pressure. Nalakalaang mat, ma'am. Ay, kwa. Sabali latamat no isuro nak. Tapno amok ti standard, ma'am. Sige. Umasidag kayo nga ron, ta isuro kayo, ma'am Sally. Ay, agyaman ako, nay, ma'am. Agsagaan na ka, inton makaawid Donataw. Ada ka di ibagbaga, ma'am? Ay, awan, ma'am Minda.
Nay. Awan mo ti chinilas ko dito, bakit? Apay, sa di naman ang tipapanam. Kalkalpas mo lang anangan. Itarumwar ka manan. Kwa. Mapanak ko may di clinic. Mapanak agpabipit, anay. Marik na ka medyo mahulawak manay. Agtugaw ka biit lakay. Urayan nak, ha? Sa dino ti papanam bakit? Basta urayan nak. Mabiit lang daytoy. Ay, agawa mata, nay. Maulawak ka talagan. Maulaw gayam pa. Nay, papayakas na ti panangkitam kanyak, bakit? Di ka pumampanaw dun ato. Urayan nak lang ditoy. Awan ka lang nagsubliak. Ay, makitam, makaraman ka kanya. Nay, anya ngay day tayo gamaw sali bakit? Di mo amma, no anya da itoy, Donato. Ay, kwa. Amaw ka, BP monitor day ta. Correct. Ang mananuam ngay day ta bakit? Pangalay ti blood pressure da itoy. Sa dino ngay tinangalami ti day ta bakit? Sa dino pa'y kuma, ginatangkaw. Anya? Mala, agtugaw ka, tasyak ti mangalay ti blood pressure mawan. Ha? Ay, mabit lang bakit? Ay, agawa, amkit day tapno malpas. Ay, kwa. Awanan ti ulaw ko. Ay, Ita, tanakagatang akon iti blood pressure monitor. Uray saan kan, abapan iti clinic. Ken mabalinan nga inoras-oras nga i-monitor mo ti blood pressure mo. Saan lang nga dayta? Ado ti inalak a maintenance mo. Di ka madanagan, tapang 2 bulan ti dinawat ko ijay clinic. Kasta ti parikot kat sulbaran iti nasaya at awagas. Sankat nga idalan iti pudot ti ulo, amang itunda iti apa wenno iskandalo. Kodos ken ka manang sali, ta sinapol mo ti umno a solusyon ti parikot mo. Kat agserbi daytoy a pagispikuan dagiti addaan parikot, at ti problema saan a masulbar iti sabali manen a problema. Hala, agyaman akmanang sali iti ingka panangipaset, iti pakasaritaam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may samanen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Pag-ispikuan. Naimbag manan nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanan apakasaritaan ana ipatulod iti programa tayo harana ti intay ikan biyag. Dito'y drama tayo pag-ispikuan. Daytoy kat naggapo iti pagayam akayat na ti paawagan iti Red Lips wenno ni Mrs. Red Lips. Ngam intay awagan itinagan a Rosalia. Daytoy kat may papain iti asawa na amanag muma. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Rosalia wenno ni Mrs. Red Lips. Dito'y drama tayo pag-ispikuan. Adda kamot dito'y balay may ambaut. Agbuyak lang, angkal. Apay nga minadi ka agbuyay di balay yo. Nadadaal nga radyay TV mi, angkal. Pasal-sali ka dito'y balay may ambaut. Naglipstick ka, angkal. Anya? Anya day ta igam mo? Inumam?
Anya ngayon, inuman. Ay, agraman tao bing, dilawon na kan, Peter. Mabalin ka di arumwar ka pay laeng, ha? Ijay kan luar nga agmuma? Dayta anak ti karubat ti pagawidam. Tadi ket dayta agwara-wara ti aramidan na dito'y balay. Naimas dita kan kanam, angkol? Ikan nakman di tabulong? Ha? Agngal-ngalak man mat dita kan kanam? Ramanak mat man? Ay, kayat mo mataya. Ay sige ikan ka iti pangramanam. Oh, atoy. Ay, saan ambot? Ay, saan anaimas di tangal ngalngalan ni uncle mo? Nagasang dayta, adda sili na. Ay, Makadadaol dayta iti salon at, wan? apay ngay nga rod akan kanan ni angkol? Ala, sung batam ta saludsod ni ambot, Peter. Sige man. Anya ti makunam iti saludsod na? Ay, awan bibiyang yu iti mumak. Pagawidam dayta nga ubeng, taman nakibiyang launay. Ne, Peter. Agngal-ngal-ngal ka man na iti mo ba iti paraangan yaw? Unanang, apay aya. Apay, nagapa kayo kadi ka ni Rosalia iti rabi Nagkuna. Hindanon kanyak itay, tay nasabat ko akarubayaw. Hmm. Nagpigsa ka do tangiwat mo indi rabi Si wakak tupay tingiwat dayta nang idanon ka na kayo. Saan ko mamat akasta Da kayo lang agasawa, ti kababain, no kasta. Ornosan nyo na anyaman ti diyo nagkinaawatan iti asawam, tapno di kaya karaapa. Naglaing kat nga minan dagita akaruba, tagi pulong da. Oo, atoy. Inyag ko na ito inatang apang ramanan nyo, iti imula kapitchay. Ay, una nanang. Thank you. Ngayon na ko na. Peter, laglagi pom timbag ako ay. Ornosan nyo, tibagbaghiyaw. Wanya, Rosalia. Kasano? Agpa-pedicure kan? Juan, Victoria. Ay, Vicky, sana Victoria. Iso matipod no anagan mo? Sige, di kay kaniti discount mo. Ha? O sige, manipod ita. Vicky ti awag ko kan ka. Ay, Basta, ikanak iti discount, Juan? swerte ka pa ikit di Ta siya akong tidimanon dito ayan mo. No jay parlor, dakdakal ti bayadam. Juan, amok daytang. Oh, ala nga rodan. Dalusamon dagiti kukok. Katni, agpapokis ak tupay, Juan? Una, iti kasta, adada pumintas ka. Ay, adadamanin na mainlove ka ni Red Lips. Anya? Ay, sorry Kasta nga minti mangmangig ko nga awag na kinila kay mo. Red Lips, kunada kin kuana. Nagmayat na cutics mo, bakit? Nalabagat kolor na. Magusto ka buy-buyain. Sakad bagay mo tapukis mo. Ay na bakit? Adada na may labakan ka. Apay di mo kaya tipagkan? Katno di ka mat ngamin nagtoothbrush. Ha? Makapasarwa ta angot mo. Naglangsi. Anya? Ingka kumamat ag toothbrush Tanaka mumumaka. Ay, sanan! Ay, umay kan bakit? Umay kan! Di nakarakupan, Peter. Di nakilips to lips. Apya! Apay ngayon turunak, ha? Ha? Apay ngayon turunak? Di na ako naiayatan? Asino ti lalaki, ma? Asino?
Di kaglaaw akasta. Kababain ka na giti ka aruba. Sino ti lalaki ma? Di ta ka manlangan. Ha? Hoy! Rosalia! Agsuni ka! Ibagam kanyak na sino ti lalaki! Alan, ay kan bakit? Intan maturog. Umunig kan. Naglamak dito'y parangan. Anya mo ti kastoy. No apay nga isupay lang tinakiasawa. Oh, Rosalia, umunag ka na. Sobra ka mat, Peter. Dinilaw ka laang anaglang si tangiwat mo, tapod nomat ngamin. Ha? Naglaing ka ngag mo, ma. Ngam di ka mat ang toothbrush. Sa ita, makilips to lips ka kanya. Oho, ti ko namkid de. At dan lalakim. Kat di na kon ay ayatan. Ha? Wanya, umunag ta ka di wano saan. Ha? Sige. Umunagtan, tamang no aglaaw ka manin, kat kababain kadagiti ka kaaruba. Anya kaday ti mapaspasamak kada kayo nga agasawa, Rosalia. Nagapa kayo kanoy di rabe. Kuna ni mili nga karubayo. Kwa, tatang. Podno kaday nga dalalakim. Awan, tatang. Kastamat ti kuna ni miling. Ipukpuk kaw kano ni Peter nga dalalakim. Sana pud no day tatang. Asino kumangay ti lalaki? Ay, jak kayat nga dadimi pagkinawatan ni ti asawam. Isu nga imbes nga isu ti kasaritak. Sikan ta sikakit nga rod ti anak me. Kwa, tatang. Ibagaman kanyak ti pudno. Adda ka di lalakim, Awan nga rod, tatang. Anya nga rod ti gapo na akanayon kayo nga agapa. Gapo iti kina red lips na, tatang. Red lips. Won, tatang. Red lips? Kissable lips, kasjay? Saan, tatang? Anya, kissable lips mo't nga ibagbagayo? Anya nga rod. Ngamin, nakalablab baga ti bibig na. Gapo iti kanayon na apanagmumuma. Diyak kayatan, tatang. Isina ko ni Peter. Anya? Agkanaklatan? Nga oray ka mumuma? Pwe! Ay, kastaya. Ay kat puwe talaga, ano kasta? Wan nga rod, tatang. Ay kat kasaritam Ibagam nga agtutbras, sakbay nga agkan ka. Ay, kastagayam ti parikot di Rosalia. Ay, na yan. Ay, mas dawak iti day di manugang mo. Bakit? Kaya't ko kasarita. Ang amangan no ni Rosalia ti pangidasalan na iti pungtot na. Ay, siya kung ti makisarita kan ni Peter. Anya nga iti bagam. Ibagak ti parikot ni Rosalia kan kuana. Ay, baybay amawn. Bayan talatan nga isuda ti mangsulbar iti problema da. Kasano nga rod asulbaran da. Kat awan mo't manaknakam jay manugang mo. Kasaritam ni Rosalia. Hay, no apay mo't ngamin anasursuro ni Peter ti agmuma. Nagtaer a lalaki. Ngam agmumamatan. Ay, ditan pakibiyangan ti panagmumana. Takwarta na matigat-gatang na. Wen ngam day tamat nga rod ti puon ti ririda. Kasano ngayon dayta, binignaw, lakay. Imo na ka magayam asigmang pot, lakay. Nag-overtime ak ngamin iti pagpapaayak a bakery. Timulong ak nagmasa iti arena. Nag-absent pa yung may sa akadwami. Away gayam. Di magasa kun iti inapoy kan sidaan iti restaurant.
Tapno saan akon nga agluto. Tanaban nogak. Sigurado ka, nagkapo ka iti trabaho kat nag-overtime ka, Ah, Amangan mat no nakidate ka iti sabali a lalaki. Kat nangan ka iti restaurant. Ha? Kat tapno makalusot ka, gimatang ka iti napoy kan sidaing. Tapno saan anakadkadlaw anakidate ka. nya? Wanya, hustuak, saan ka de? Unay daytan, Peter. Agmumumakalat ta. Yew! Dita ka manlangan. Hoy, Rosalia, agsubli ka! Dita pa'y nalpas ang nagsarita! Harabiin, namjak pa'y kaya ti umunog. Ay, parikot ko talaga ni Peter. Nakita ka si Merklatan iji kwarto mi adi man la nag-toothbrush. Masuro na ka talaga. Rosalia! Rosalia! Umunid kan ta maturog tan! Ay, agpukpuk ka manan. Rosalia! Umunagak man langan. Ang mga nuyad adda na ti agpukaw. Kababain ka dagiti karo ba? Rosalia, nakabumbang luka. Maturog tan. Di nakarakupan, Peter. Agat mo maka. Nagadumatan nga artimaya. Ti ko namkid di na ko naayayatan. Mabalin ka di. Ingka ang toothbrush. Pangasim ko, mama. Rosalia, Di nakagkan. makapasulon ka! Inak maturog iti sopa. Di ka kaya't akabay ang maturog. Anya? Anay ko. Sige, padasam ti mapan maturog dita sofa. Tasaan la atong pati maramanam kanya. Dakon friend. Anya ti parikot mo Kanstaan ka asimrek ijay bakery pagpapaayam. Ikwa, Vicky. Agore ka. Anya tinapasamag di tapingping mo Tinungpa na ka din nila kay mo Isu ka di adi ka simrek iti trabaho Tamabain ka. Juan. Anya tinapasamak aya. Oh, Vicky. Kasano ka diti makikis iti asawa anak ka mo, ma? What? Dahito ti parikot ko, Vicky. Ay. No kasano makiinag ka kanila kay ko anak ka mo, ma? Ew! Yaks! Kadiri! Ahoy! Sapay kaya't nakat lips to lip. What? Hoy! Di ka katawa kasta, Vicky. Tulungan na kiti parikot ko. Ay, oh my goodness! Kung naklagit din no nakadagdag sinlawan ay ti parikot mo! Tinawagan nakpay nga umay dito'y balayo! Vicky. My goodness! Ano ang klase ang problema na ita? Nagdagsa na parikot ko da ita, Vicky. Kat! Ano nga iti aramidamitan? Isungarod nga inayaban ka. Tagpatulong akan ka. O di kasaritam nila kay mo? Pinadas ko na kinasarita. Ngam ko na talaga kit di asaan ko kanungay ayatan. Sa inton kon kabilon na kon. Uy, nagalasan ti asawam. O sige, kasaritam pa'y maminsan, friend. Kat no awan lat ti pagnaan ti pan nakisaritam. Ano fe? Isinamon! O, apay? Kay kayat mo nga rod, akalips to lips ti asawam, nga uray nakamumuma, ha? Ew! Yaks! Kadiri! Di nakman paritan nga agmuma, Rosalia. Pakaragsakak da ito'y. Di mo lapdan.
Nga oray makadadaal, iti salunat mo? Ay, basta di naklapdan nga agmuma. Tapakaragsakak daytoy. Biag ko daytoy. Ket awan ti asino man a makibiyang. O sige, no kasta ti kunam. Ngam, pangasim ko mga rod, tano maturog tan iti rabii, agtutbrush ka kumamat Wento. Aramidam, Peter, saan laang nga iti sao? Nagadumatan nga style mo. Agmumakamat ngamin Anya? Oh, sige. Agmumaka. Garamidan ka, tangal ngalam. Oh. Ew! Iti kasta, patastan. Di na kun kanayon adilawan. Ay, apay Rosalia. Sumipngetan, ngam imay ka dito'y balay. Dito'y ako na maturog, tatang. Ha? Apay, nagapa kayo manan iti asawam. Naumaakon kan kwa na. Saan matamabagbagaan? Ay kasta. Ngon, tatang. Iso adito'y akon balay ang maturog. Ay una. At dalatakan ka anak ko. Ngala, agawid kan, Rosalia. Suksukunan na kan ti asawam. Gawid tan bakit? Diyak kayat, nauma akon iti angot tangangam. Ni bakit mat? Mala. Urnusin yaw, ti di yun nagkinaawatan. Kat si kamat, Peter. Di mo kumamat aramidan ti sana kayat ni bakit mo nga aramidam. Nukuna nang agtutbras ka, sakbay amaturog kayaw, aramidam. Uray asino nga asawa, Peter. Di na kayat ti kasta. Makilips to lips ka iti asawam, anak ka mumumatangiwat mo. Nana? Urnusan yaw, ti parikot yaw. Da kayo matla ti kababaen, iti kanayon nyo apa nagapapa. Maturog tan bakit? Rakupan ka man. Agat mo makamanin, Peter. Talaga ka di ka dumngag iti sao? Maturog takit din. Agkan ka man Ay, bakit? saan? Diyak kayat. Inak maturog di tasalas. Diyak kayat di makiabay ang maturog kan ka. Ay saan ang mabalin? Padasam ti rumwar dito'y silita, makaraman ka kanya. Peter, sakbay ang mapantag trabaho. Agsarita tapay. Apay manan? Ay ayatin na ka di talaga. Wan mat, ay ayatin ka unay-unay. Isungarod nga igagad ko ti agtrabaho para kan ka. No talaga nga ay ayatin na. Agtungpal ka nga rod iti kayat ko. Anya day taya? No talaga nga ay ayatin na nga asawam. Isardeng mo nga rod ti agmuma. Anya? Agpili ka. Siyak nga asawam. Wano ti mo, ma'am. Timumak, siyempre. Ano kasta? Mumati piliam, imbis asyak nga asawam. Napatpatag timumak ngam si ka. O sige, agsinata nga rudan. Nasaya at matno agsinatan. Ngamin, talaga adi ka maanusan. Jakon mairusok ti makilips to lips kan ka anak ka mumumatangiwat mo. Oho, ti kunam kit day. Addan sa bali anang isukatam kanyak, akay kayat mo ti agak na. Iso nga agsinatan, tanauma akon kan ka. Adayo anasaysaya at tay pangisukatakan ka. Nataer lang arudan, awan pa'y bisyo na. Saan akas kan ka aday tala agngal-ngal-ngal iti mo mati aramidam. Nakababain ka nga asawa. Itamot laang agsinatan. Sina no sina? Apay, asino ti butbut ngam? Siya? Ho! Jak mabuteng. Pakaragsakak unay ti agmuma. Iso ano kunam nga agsinata, gapo iti dayta. Sige lang! Sina no sina! Awan binabawyan!
Ano kasta? Dito ikan ilingag na ed, friend? Juan, isina ko nilakay ko. Tamas pinili na ti muma, gamsyak ng asawa na. Anya? Numasabat mo nilakay ko, kat damagan na ti may papan kanya. Ibagam adi mo amo ti ayan ko, ha? Tatalagaan na umaakmatan kan kwa na. Hay, anyan. Gapu iti mo ma. Agsina kayo na talaga. Saan ka di asika tinangibalakad kanya kiti dayta? Juan, ngamne Di namot kahit asawa na forever asinaam. Maditikas ta. Ikam lang iti pagpampanunutan na. No di na maikat ti panagmumana. Talaga asaan ako nga agsublikan kwa na. Tatang, saan mo tan asumangsangpat ni Rosalia? At dan samot tan nang isukatan na kanyak. Ay, awan bibiyang ko iti dayta. Parikot mo dayta. No saanen nga agsubli ti anak mi iti danam. Ay kat awan mabalin mi. Pinagbaganda kamutan. Anya kat nga menta makilips to lips ka iti asawam anak mo mumatangiwat mo. Pweh! Tatang, Awan ka di panunot mo. No muna ta disnugan pa iti asawam. No di na kaya ti makilips to lips kan ka. ha? Kwa? No kaya't mo nga agsublikan ka ti asawam. Pwes, isardeng mo ti agmuma. Ngam no di mo maisardeng, kaya't naasawan. Saanen nga agsubli ti asawam kan ka? Kat agnanayonan aliklikan na ka. Ha? Awan sir-serbi ti kinatarakim. No di ka mat agtutot bras. Sakbay ang makilips to lips kay ti asawam. Mawatam ka di ti kaya't ko asawaan, Peter. Uwan tatang. Agbalbaliw kan. Iti relasyon ti agasawa, rumbang nga ikonsidera ti kayat, ken saan akayat ti tunggal maysa. Tapno na anayas latta ti relasyon da. Pagispikuan da ito'y dagiti agmumuma, arumbang met nga agtutbrush ka, nang runa no makilips to lips ka. Ken agtutbrush ka, ta para metlaeng iti salon at mudayta. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam a Mrs. Red Lips. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Inyornos para iti script ni June Rebutazo. Musika, partuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama ket naisangrat para iti Jana Rebutazo YouTube channel. Agyaman kami tingkay panagdengeg, padaanan dagiti sumaruno pay aparang ama itampok iti daytoy a drama.